Da se to malo snimi kako se to vrti. Dobar je. Nije puno mastan. Nije puno mastan. Kada si ga stavio? Pola 11. A sad je koliko? Sad je 11, sad je pola 2. Ovo je... 3 sata. Da vidimo mi motor. Ima motorčinu. Lepo, lepo. Super. Ništa mjesto, a drugačije praže totalno, neko sportsko produženo. Taki su danas olimpijski. Olimpijski.